Mwekuru kaunti ya Meru Karambo Kairemia na atumiritie ategeta na mbere kugwata mbaru munini Rais Professor Kithure Kindiki bubwijite mathaja makai yake nyuma ya kambuni ya utwiria ya Tifa gwa Kindiki na kugwata mbaru Kenya na gichunje kya 59 gutwika munini Rais wa Ruto 2027 Kairemia keregana na ngutu ati Kindiki ati no gwate mbaru Mount Kenya East. Brian Kimathi na report ija. Mutongeria wa Ekuruaja kaunti ya Meru Karambu Kairemia na gwetete ugwati mbaru bwawe kiri munini wa Rais Kithure Kindiki. Professor na kubwa kwa Deputy President thai tigo ne seas baku anga Meru anga bati angambi population angantu bati omwenda antu ibo mwenda na President William Samoei Ruto no mwenda inyankoroki kwa no ka Deputy President come 2027 na President come 2032. Actually mnaona hii mtoto wetu ni mchapakazi na hii mtu loyo na mtu very hard working. Na ingwete kieke to minya president mukathe o President William Ruto onre mtu witangwe bwaya na netete bwaya na iketo mia amwikire Deputy President. Nero aria rojete nyuma ya Tifa kuonana na munini wa Rais kwithirwa gwetwe mbaru ni mwingi aja nthigurune. Ibo kona survey na inya inge ikauma nyingi imwe inya ikauma ciongo lakini kambuni imbije kambuni ema na anto ibona ngoge njaga inya wethera ba mala yanto kwa mwita ngambi kanambi ende Professor Terietoria owo theri na actually tumeona na macho. Kairemia aririe jaja nyuma ya gucemania na ikundi bia Ekuruwa dia kigocho tigania East na kubanenkela chiki cia mbesa akinyiriria gitumi gia karibaba kuthithia ikundi ni kenda batetheka ni mbesa ira cikumo bisi na mutongelia wa Ekuru. About over 700,000 na inkuigwa ngwiritwe nuntu imbijire nkunenkera Ekuru cheki mono bari ya thokone na utoma mwekuru musiyo mwekuru te muthao mwekuru nkatha nyumba ewe kabwa inya mukuru akethirwa ate kariura bwiri gukara so ikenda ugite ampambanire na bamami kenda bakuria nja cietu bamenya kuria school fees alafu mbiteke youth. Ke report la Weru TV kuma tigania mbita Brian